Yang kedua, didikan anak dikala anak getanyo katro 10 tahun. Didikan militer. Nanti didikan militer lagi sistem tentera. Kiban tentera memaksa bacut. Tanyo ayah, tanyo mak dikala kana anak getanyo kana 10 tahun nyan didikan ke anak berdidikan memaksa bacut. Kiban didikan maksa dikala anak iwa rumah. Ma, long malamnya hai jabut. Hai. Cok tah, cok buku, cok jakrung, cok kopiah, jabut. Nah, modal lagi. Nah, ni coba elok tanya Pak Mak ke. Nah. Nah. Siap. Nah. Cuba. Nah. Umur dipelotong ke bang. Didikan lagi militer. Oh, didikan lagi militer. Cuba lagi didikan militer. Cuba didikan militer. Harus tegas. Cuba tegas. Menyosalah tetap salah. Mesti kelana. Mak, malamnya ada hai jabut. Oh, hanjir harus jabut. Habis bertegak macam cilik. Harus jabut. Cuba. Mesti long kau mana? Mak, adik malamnya hai jabut. Harus jabut, hanjir hanya. Bertegak lo. Harus jabut, hanjir hana. Hai jabut. Hanjir ne hana jabut. Sakit perut. Je ubat-ubat jabut. Okey, jabut bo. Tak kau jabut dia. Luar biasa, rupanya nah orang cik kita nyo model-model lagi nyan. Drotat luar biasa. Maka hana he tak dakwah malam nyo ne kalen. Kompak tat orang cik ngani orang nyo luar biasa. Ka umur 10 tahun didikan militer. Kan tu makan didikan militer. Mulai tinggal pegat lagi nyan. Baik ya kan so sayang anak dikala watai raya rela nyokon jino oleh. So sayang. So sayang anak rela. So sayang. Nagalak rela anak. Hana beraya anak nagalak rela anak. Hana didik sistem meli. Watai anak item jabut, pedak jabut. Nan dengar. Ka umur 15 tahun hai mak nyan ngan anak nyan baru tamu ngan. Kenapa? Anak nyan kajut kitab fiqah, anak nyan kajut kitab tasawuf, anak nyan kajut kitab tauhid, kitab fiqah geperno bab masalah musuci, kitab tasawuf geperno masalah adab, kitab tauhid geperno tentang esaan Allah. Hana ipegah Allah di langit, hana dipegah Allah berada dalam syurga. Kenapa? Karena anaknya kagak pernah tauhid. Ka malamnya cibu kompak mandum anak-anak mak-mak ci jauh siga. Cara didik anak yang benar. Ba umur 7 tahun tapu buat ke. 1, 2, 3 bukan 4 malamnya. Malamnya Malaysia nyampat itambang ba entertainment. Malamnya langsung gampongnya perlaknya itambang Arab Saudi. Teruk Raja Salman yang kontrol. Tiga na perle anak drone carang, na perle anak drone sukses, na perle anak drone han ipah drone, na perle anak drone hai sipak drone, na perle anak drone hai tom drone, na perle anak drone ya let na perle beraya na perle. Yang pertama didik anak ba umur 7 tahun nyan tadi dia kedua. Okey, yang kedua ba umur 10 tahun didik meli bermemaksa bacut ba umur 15 tahun mengon nyokon itanyo katalah didik ba umur 15 tahun baru terpaksa ni bedah jabut tempang keing jakron hele retak SMA oronyo tadi di tai jabut tanyo tipak luar maka ni baik sifat tanyo adun-adun lun maka ba umur
7 tahun lagi lom pegah tanyo tapurno ba umur 10 tahun bi didikan militer ba umur 15 tahun mengon dengan anak bacot-bacot insya-Allah anak draw ni singa mak yang mutuah akan menjadi anak-anak yang saleh, anak draw ni singa menjadi rabbi habli minas salih, anak yang megah dalam agama, itu ridha, itu ri Allah taala, senang dunia dan akhirat. Nah galak ni mak galak hai mak nyo kan itanyo kebiasaan dalam bulan Ramadan cina kalian dalam bulan Ramadan tanyo ibu-ibu tagun busawo ino putraikeun busawo kan nya kan syurga saboh hadis Nabi di kalam begot al jannatu mustaqatun ila arbaati nafarin syurga dan galak kepada pedro golongan manusia dengar begot na tanyo malamnyo musabah mentang dengar begot syurga galak kepada pedro golongan manusia. Cita kalian gampung kubunyo pemerempok yang sah, pemerempok yang kedua, pemerempok yang keleh, pemerempok yang keput ataupun musabah na. Yang pertama gesambung hadis Nabi talil Quran. Pertama hadis Nabi gepegah yang pertama talil Quran, urang baca Al-Quran. Dengar begot. Apabila dalam bulan laganya nyo sabah huruf tabut Al-Quran gebi fahala 10 padu gebi fahala dalam bulannya beraya padu gebi fahala 10 tapi dalam bulan Ramadan gebi fahala oleh Allah 7 contoh nebut Al-Quran hai mak dengar begot Bismillahirrahmanirrahim kana fahala 10 Lif K20 Mim disambung Alif Lam Mim Nyan kana fala 10 tapi dalam bulan Ramadan gelipat gandakan sabah huruf tak baca 7 gebi fala ya sin 7 tambah 7 put 7 tambah 7 padup hai 7 tambah 7 padup Tribet put tambah 7 cukup le falah nak galak kan nyan but Al-Quran nyan gebi falah oleh Allah tapi menuh hai mak nah yang model-model dalam bulan Ramadan anak getanya watai but Al-Quran ipa katung-katung lagi kameng ucung betai kan ki tungku imum ngan pak kecil gecok anak batai geglawa ucung nasah tapi nyo model-model lagi nyobut nyo musabah gampung nyo akan celaka hiban tungku but dengar begot itanyo mak dalam kebiasaan dalam bulan Ramadan tengah tatagun bu kelako tu ya kusu umbu lah bahasa itanyo untuk pajuh sawo sama-sama ibadah anak retak ubeno yang pertama leh semayang tarawih ibadah retak-retak pakai syik telefon tuha apa tuha pakat tuha adat tuha lapan bedah mendum jak but habis retak sampai pukul 12 go bedah retak-retak anak muda habis retak anak muda retak pukul malam ibadah tu retak ubeno ibadah retak ubeno tunggu ibadah jika bangun hai jika kalian pak gesi tak akan tengun hai ikut lengun hai kalau saknyo pak gesi saknyo kagak tulak Honda BL mirahnya betul hai betul perumah gutulak ikut okey kah jika kalian tu apa oleh mamput kadingun tu halapan malapan gah hanali betul ketua pemuda kata tengok bahasa orang kah pak limanship okey ibadah namanya nyo retak beno mu ibu tu nyo dengar begot tam lek bena ngayo kah ye cung lasah iduk nami ijakrong tidro tungku batakuwang ikelengo ni hai ikah nak kabut hana adab bawa pa Al-Quran but okey tarik kapun okey a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ngon kai timua Bismillahirrahmanirrahim
waramah santan wal pugat timpan wal tamamus mamus. Itu ngalingan ni Allah duduk dengar lemai ayah sinyak tanya si Aldi kaibet lambulun puasa berkan laloi kedai si Aldi bak kedai kopi tapi malamnya kaibet go pugo lako tengah tarik nafas motor seperti setar maklumlah lako tungku kerja lam urota ya dia tupah lamblang maklumlah napah lagi nyan karena lako gemem motomu telat itibit putaikan asap benar itibit malam gekele perumah kapala tarik bah ane ucung melata haipat tengah tarik bayati syuri nyempat lako jawabul jawab lah dikai duduk ke pukul lako ke bangun okey gebedah lako dengku mata bebet tiang listrik bak mata ban ka gebedah lako ke bak gebedah mono putrai le gabudhat ayah sinjal kadibut di menasah tenang bak dengar anak kai buat okey dengar kagak dengar tu itarik lom ingon kai simak ayat hana mupah kai lom matabah Quran lengon hana depan-depan ia lom tu ikah lom al-baqarah cakap tetet na wattaqu ramadan tan kahna 13 deh kai lom pitan cilok kadom bak tengah ayat kadom surah YouTube kadom inan pitan tikah lom iji pitan kadom bak ikra kadom wattaqu deh karena tu tak megra keban cara amat malam tengah baik kami tu ikra nyohana aku tupat ibu maka haji tunggu awak cara lonton pelum tapi de koloi lonton nyo bud Arab tapi bahpi ngakai tarik lako ka geduk tunggu mena geduk lako permoh di samping lagi masa Siti Nurbaya jamun duk lako dengar bang okey dengar tarik dengar tekai tibit sulau permoh kuah dia hana tengah geli kompor tunggu tutupnya kayak kadebut-debut dia ini likut getarik lam wantangku gedengar lako leploh 8 pun ka kemudip dalam kampungnya hana ayat wataku waramah santan wal pegang timpan disambung dengan ayat wal tamamus mamus ikelengan Allah ingat hana depan Allah juji kagak kele ayah hai menurutku prediksi dari surat Al-Baqarah sampai Qul huwallahu ahad hana wattaqu waramah tantan wal pegatimpan wal tamamus mamus hana kaco dua boh kaco timpan dua boh ka intat kana ke imlatah de anu ka hidih pai nyan nyo model-model lagi nyan tabut hai mak yang mutua nyan mesabah gampung tu akan celaka maka pohang gelet le dengku imum ikai pagi cik talit ka talit hok ka gure-gure talit ni jauh bahai talit lagi yang berjabut ni punya yang mutabah kampung ni celaka yan yang model jabut lagi yan maka nyo hawa kemi ane-ane lon bud ile ibale ino bercara watelam bulan puasa cok mi baru tabut al-qur nyo golom je tabut al-Quran baik pakai mi tapi gebi ti pahala oleh Allah Taala apabila mu ulang-ulang alamni nyan khusus kepada urang hana jebut Al-Quran nyo urang hana jebut Al-Quran gebi pahala oleh Allah Taala te pahala mula alamal qul ingon kahe ti ma alamal qul alamal ka bunuh kasi jium
Allamal Quran hai ka baca Allamal Quran nyan gebi falah nyan khusus ku urang hanjut beut nyan maka hai mak bila drone hanjut ne mak nebut Al-Quran ne cok nebut manteng ne baca qul huwallahu ahad so manteng yang tem baca surat Al-Ikhlas siga ne baca ge lage ta tamat Al-Quran 10 juz dua gata baca lage ta tamat Al-Quran 20 juz lage ta baca lage ta khatam Al-Quran apalagi urang syik ge tanyo yang katu caculo lam tanoh ca anak yang saleh ino idonya malam Jumaat ibaca surat Al-Ikhlas 10 juz 3 tak kirim ke mak 2 ge tak baca 20 juz lega 3 tak tamat Al-Quran nyan syurga merindukan kepada orang-orang yang baca Al-Quran maka Ramadan uke baik ni perih Ramadan mulai untuk baca Al-Quran supaya syurga merindukan anda semua tamlah keba Allah urang kampungnya dirindukan oleh syurga itu yang pertama yang kedua syurga akan merindukan getanyolam gesambung hadis Nabi wahafidil lisan orang yang menjaga lisannya kibantungku tak jaga lisan dari 3 perkara mak jamaah masih dengar enggak masih ni dengar dijawab bila nyoh ni katanya tam doa ju mantang ni dengar tangke yang kedua kesambung hadis Nabi yaitu adalah wahafidilli pumlisan ana gure katanya wahafidilisan wahafidilisan ke berah dengar tu nuju ni luar rumah ni carang singa baik rugo kepada abi con murung tungku mahmudi con murung gejak giak semubut kena kampung drone watai dak walung hana mufub ngepro untuk rumah tungku mahmudi hana agak berceramah kan hana agak drone hana pah gelinyung pakar yang buka bluetooth lah sego entuk lontanya urung ni Cina tak jaga lisan daripada 3 perkara yang pertama jaga lisan daripada fitnah mak malamnya kuno puturi fitnah kadang-kala kampungnya na model penyakitnya fitnahnya kiban ni le uri nang le mandung beraya kiban fitnah penyakit fitnahnya tak pegah atahana-hana nyan tak pegah atahana-hana nyan penyakit fitnah orangnya kampungnya na model lagi nah yang betul yang betul kubipen 20 nah yang melinggai urung baro so hidup bak binai pintu pegah-pegah pak nekalan aku lewat ilong kampungnya lagi kampungku kenara ujai na orang meninggal geduk bak minai pintu ku pegah dia kak mah kino putra kani no bakah putra kak kalian perumuh pak kecil putra perumuh pak kecil beberaya bak jaro gesiplek putra cuman penggap kak ni yang nak dengar putra lah kapagah penggampung geculok iga apa di tambang batuk ke bagusnya nyan putra nyan pegah ataha wate ta pegah atahana bina amalan tak puasa, tak haji, tak umrah, tak semayang maghrib, tak semayang insya, tak semayang asa, tak semayang subuh, tak sedekah, tak khawri mulut lagi bak malamnya kabeh tajuk kepada orang yang tak pegah atahana. Ni temjuk irang mak. Gebedah kat nah tak belade.
Kamar. Kenang. Pu. Permoh tengkuimu. Po. Paduk. Lain banyak. Kali ju. Per juta. Tambah per juta. 8 juta. Tambah per juta tu. 12 juta. Pak tengkuimu. Sekongkol. 20 juta. Sekongkol. Peng gampung. Peng gampung. Yang kata pegah. Yang ubena. Yang kata pegahnya. Habis tajuk. Amal ibadah kitanya. Baik ni fikir ledra ni mak. Banuwa umrah orangnya. Baik ni fikir ledra ni mak. Banuwa haji orangnya. Baik ni fikir ledra ni mak. Balik tu kauri mulut laganya. Untuk nuduk ide. Yang ubena. Amalan dra ni. Yang kalah ni sembahyang. Yang kalah ni sembahyang. Ni haji. Ni puasa kabeh nijuk. Kepada orang yang fitnahnya. Maka gue pegah contoh tai tu hujun kagak bi rahmat ya Allah. Nabi ibu bra hujun ya Allah. Ka. Lanjut mak yang mertuah, nyot dan to tabut malamnya. Ka. Yang kedua gue pegah mak. Ka bunuh dengan fitnah. Yang kedua ghibah. Penyakit ghibahnya hai mak yang mertuah langsung tak pegah atarat ke. Beda tipis dengan penyakit fitnah. Nyo fitnah tak pegah atau hana-hana. Tapi nyo ribahnya langsung tak pegah urang raka. Contoh, masa na urang tidur yang 4 geduk yang bajai mirahnya. Nyo ke contoh tungku bajai mirah siat. Baik bengeh ni. Be. Masa gehoy ngon. Ha, kakalan le keno ha. Kakalan. Ne kalan keno le. Ha. Kakalan ni sini kalan empai. Blood empat blood kau tunggu bajai mirahnya kerana ken blood pakan pijut lagi blood tulung ke nyan apabila ke dengar takun blood ke gok nyan tunggu yang mertua sakit hati watai ke dengar nyan ubena amalan ke tanyo kabeh tajuk kepada orang yang takun blood nyan irona tunggu watai ken kerana alhamdulillah mentau nan dengar hai mak baik ni kun ke gop nan dengar. Itanyo kebiasaan mana? Na urang sumbeng watai du na. Ngang. Kata daru ka kun ai ka uje digam je ai. Nyang pa ma tampa. Baik na uru nyan tho uru nyan tho pujud urang sumbeng nyan. Hai, tho pujud urang sumbeng nyan. Berarti nyono ngejek ciptaan Allah berarti drone sama ngejek ngejek Allah maka bekle maka ubena apabila na penyakit ribahnya nyan kabeh tajuk kepada urang yang taribahnya nyan hati-hati pala puasa pala umrah pala haji pala khori maulud pala semayang pala sedekah kabeh tajuk kepada urang yang taribah contoh bajai mirahnya iron alhamdulillah maka bekle yang kedua. Yang ketiga penyakit dengki. Penyakit dengki luar biasa bahaya. Dari penyakit fitnah dan penyakit ghibahnya lebih bahaya penyakit dengki. Tunggu, kiban penyakit dengkinya? Penyakit dengkinya penyakit yang haik takalan nikmat gop. Contoh, igampungnya natidra urang tungku igoknya nagu pula padi. Ka hawa gelegoknya hawa genuk blo TV Polytron dan genuk blo kelukah taboh dikala bak watanyan ke pakat ane ke hai ne tajak okude tiat tiak blo kelukah taboh tak blo TV taboh get karena kelukah tungku raya TV raya hae gupo nyo gupo ngan Honda pak genuk peduk TV pak genuk peduk kelukah kalau lagi rumah kat galing, dia dah peduk tu le. Kakak di kala bawa tenyan, iwo lah motor, ikon bak maknya, hai mak, nyok lukahnya, ni bayu jupeng, jutlong ya puo, okey, kakak puo, na tanyo tungku i rumah, na kebetulan i samping rumah, uminyan pun, tengah tarumruh pun, sekitar pos 10 hura, iwo motor sabo, Gramek warna putih, iwo motor Gramek. Iliko tungku menghayak-hayak plastik tungku pelukah menghayak-hayak DP muno DP menghayak-hayak rep iwo kenan truk kenan irim motonya Trump irim bak wate irim karena lorong agak ubut bacut itren kenet tungku ibkah terus
Jalan. Okey, hop, atret becut. Okey, sepat. Okey, tepat. Jus, numpang. Numpang. Nah, tira urinang. Tungku lagi nini pelet. Raya. Beraya. Tungku. Nyata fikir tungku. Nanti burung tujuh. Kagedong. Inan bak bineh. Bak ilimeng tungku. Inan tengah gurung boh tungku. Nyampe. Beraya. Bajai daster tungku. Buthot belah no belah di. Bulai getik grok-grok. Mukru penuh tungku. Gerondo bro. Lewat motornya shit iwo. Jantung. Duduk ke hayanu ke. Nya. Unoile. Putana. Ne. Cicakalan bak motor gremek nyan ne. Yang tung panjang nyan putra ne yan. Dan yang tung et nyan putra ne. Itu le ne. Hanan tepui lah nama. Pelat informasi. Nyan yang tong panjang nyan kulukahnya. Politron. TV Toshiba. Gesoot lemak. Pupeng pah. Kagak pegah penggok panapa. Nyan tengah gerombroh himayan. Hai mak. Mese peng hanapah AIB TV kau. Cini jawab le malamnya. Nyopeng hanapah BTP gop. Pusing pegah peng gop hanapah. Nyan peng yang kagak do TV nyan yang peng kapahnya. Baik pegah-pegah peng hanapah tapi kan orang kampungnya, orang kampung daerah lah. Luar biasa orang kampungnya. Orang kampung malamnya cukup cahaya muka. Lagi muka Bunda Khadijah. Kan? Amin idoriyu. Putra arti amin. Boy digur. Arti amin neterimang ya Allah ka. Kaku dikala bawa tenyan tungku. Tungku pegah penggok hanapah. Dikala wate peng hanapah pegah peng hanapah yan. Dudo tungku kan. Urang malin go pegah le ulama. Go pegah le Sayyidina Ali. So manteng urang yang kakenang penyakit dengkinya akan diikut wabah penyakit tiga. Toh penyakitnya yang pertama kurus pijut to. Nyan wa rumah tek ni kalan bak kampung ro na urung pijut kurus to. Yang kepegah tungku beklam nyampat. Yang pegah tungku beklam pijut to kulit. Nyan hati-hati nyai ilhak balabang ni. Yang kedua, orang yang kena penyakit dengkinya nyo bagah kenang penyakit stroke. Pakon contoh Tungku Agus gobloh Honda baru sabo. Na urang tidak bag enan Tungku Agus gobloh Honda baru. Ka sakit Tungku Agus. Pakon kagak Tungku Agus kagak gobloh Honda Pro sabo Elmira. Tungku Agus. Ini berdoa ku gure ni bekna penyakitnya. Nyan icok ro ni lelako hoi me ba doktor di me. Tro ba doktor iperiksa li doktor pungo doktor hana itu me penyakitnya. Pakon rupanya cek kali cek ka penyakit dengki. Pa ubat hai empatih ngam paramek tunggu. Nyan kau penyakit luar nyan penyakit dalam. Penyakit dalam hana payah tak pelah tunggu. Nyan hai patih ngan taridon. Penyakitnya apabila kena penyakitnya nyan tungku yang mutuah lagi ibarat taco on kayeto taco keh tatut banwate katatut habis ipajuh on kaye yang ke menan ipajuh amalan getanyo. Nyan urang yang kena penyakit dengki, urang yang kena penyakit ghibah, urang yang kena penyakit fitnah nyan geumpamakan lagi taco on kayeto tapudek apui nyan lagi nyan ke ipajuh amalan getanyo. Amalan ibadah, amalan salat, amalan puasa, amalan zakat, amalan sedekah, amalan haji, amalan umrah kabeh tajuk kepada urang yang ta fitnah nyan. Naino hana alhamdulillah. Maka kedua lo ulang. Yang pertama jaga bekna getanyo penyakit fitnah. Yang kedua bekna getanyo penyakit
penyakit ghibah. Yang ketiga, bekna lagi tanyo penyakit dengki. Jaga lisan kita tanyo. Bek le mulai malamnya orang kampungnya bek le pegah-pegah ke gop. Watejak bak orang melinggai, bek ya pegah permoh tungku imum peng kampung. Watejak bak orang melinggai, bek pegah peng pak kecil peng kampung. Dan watejak kena peng tungku bek nak pegah peng-pengnyo. Tapi tok babah mentang lebih get taim daripada le tat pegah haba. Le tat pegah haba nyan getanyo tungku yang na celaka tu. Dengar begot. Nyobek rego tak pegah dakwah. Kah? Yang ketiga, kesambung hadis le Nabi. Nyoko orang yang temjuk sedekah luar biasa. Nyoko mak yang mutua, yang belo boh salak, yang belo kuih, yang belo boh jeruk, yang belo aqua, yang sedia tempatnya. Nyo tungku yang mutua, drono, nyo singa, drono akan getulih le Allah Subhanahu wa taala. Walau saboh timpan tungku, itanyang le urang tungku. Saboh timpannya namu makna tungku long sedekah kena udayah. Hai tungku, hana peng long tungku long khori maulud, long peraya urolahe Nabi ngan saboh timpan long jo ke walid ditino, long jo bak gure tungku agus ditino. Namu makna dengar begot. Bak watenyan hai mak yang mutuah, dua dro urang gasin, urang gasinnya but gesi uro kuh kubu gop. Dikala bak watenyan tungku urang meninggai daerah kampungnya contoh tabuh. Bak wate ka meninggai setiap hari uringan ge akuh kubu sabe-sabe. Dikala bak wate ge kuh kubu bi o tu kena bleh. Dodo ge cukeh ngan ge. Hai. Tak bedah le ti ayak. Tati cangkoi di sino. Tak watu siat gerah berada. Ho tajak teman. Deh kekalan rumah urang kaya. Kedeh bak rumah urang kaya je tajak tiat. Ogot. Go bedahlah mandua tungku gejak kedeh bak rumah urang kaya. Bak watetrok kedeh bak rumah urang kaya. Hai mak. Go bisalam dengan bahasa kitanya. Assalamualaikum. Ana go buka pintu. Assalamualaikum. Hana gue buka pintu. Assalamualaikum. Krak gue buka pintu. Waalaikumsalam. Ada apa-apa? Nabi I saboh gelah. Kahana saboh gelah. Nabi I tikang gelah ke kamu geratat. Hai. Pat apa dia? Lam kubu pat belah deh. Lam kubu apa dia? Tom meninggal. Orang kampung sebelah. Hanya orang kampung sebelah melinggai pui kenau. Kan bak orang yang melinggai nyan kalake. Hai, pat lake orang kam melinggai kam mati ke. Kan mak thuk lon ko pegah bak orang anak ke yang mentang udep bagok nyan kayu mei. Hai, karap leh kubu-kubu kuku hana tok tro i long. Melake ujun hau ujun long. Ana dia ku thoi ujun abah. Manfaat kubu nyan. Hai, empat sebelah sana. Kabere. Go gunci pintu yang jak kena je ke kuah. Hai mak. Pat teman kuburan sebelah sana. Kakak gunci pintu jak kena je ke ku hukun. Hai mak. Long tanyang bak drone. Nah, krit urang kampung drone gelake I saboh glah getem yak kubu. Daripada gejo I saboh glah getem yak kubu. Nah, krit model lagi ya. Nah. Hana alhamdulillah nyo krit tungku luar biasa daripada gejoi saboh gelah getem yaku kubu nyamban kriat. Kakak bedahlah orang kayanyan beserta orang gasin dua itu. Setelah datang tungku di perjalanan rupanya nakamah mekatimpang. Gekembak kamah ngaitangin bahang kuning. Timpan ilikut. Kamah nyan putanyan timpan. Asokaya apa Malaka? Asokaya. Oh, boh lebo. Tingat yang dua bunuh. Kacan tatat. Gublo timpan pasti gubi iyo. Ka gublo lebo. Trok kenan bak perkuburan. Gukul le urung kayanyan. Hai dua dro ngeluh awakah du ino jaga timpan dia.
Tinggal dia waknya kapalo ipikir bagi ke tabo rupanya timpan you jaga kakek dia awak gatinnya bunuh jaga-jaga timpan di urung kayanya tren tu trap ke kuah tungku itibi gentut karela pungoi gentut rabah di gentut ha urung kaya kumku kan oh kro ni ha ele gitampuh lari oh lehnya ke watu bak wate ka ke watu ke kun tikret ha memang berat hat but kubunya kan menang nyompat timpan tabo cok kekah tabo nyo kaplah dua ke nyambang krit tabo timpan yu penik dua ke nam dia kan gejuk tabo sapo paleng han tabo timpan yu penik dua ke kakek karena bak wate gejuk nyantungku na penuh keikhlasan ke gejuk trap gejuk bak wate ka gejuk gekun meno kakek ikatan ka pajo timpan yong kanai le le thak kapuk lake kakek pajo timpan le pajo limpan le pajo timpan kakek dalam bahasa kita nyo yang nak rokok udang garam merah, pi rokok udang garam merah, ya hana rokok celok jarong abah. Kakak lu celok jarong abah, mutengut urung nyan bunuh urung kaya raya perwat, tengut angin mesepai sepoi pe di urung jeh pikahe dengar nyan hana dengar ke manyet karak leuh pai karak trai me ujrat. Gekun tike, hai kon menan nyo yang guyukuh kubu baso, ba tanyo. Nyo trok manyet keno ka kenan trok mang kubu wate yo. Kau benar tak ton jule tak kubu wate lu tak duk ya tu okey geton tu dua urung gatinya guku kubu legeku kakenya wate dandang manye to ipre to ime kena ujrat kaku gekoi mano nyo yang pah kan tak perlu baharung jule tiat kaku bak watenyan urung gatinya go petengut le Allah taala urung kayanya go petengut le Allah taala pakan go petengut genek teh le Allah taala kepada urang kaya yang krip nyan bunuh malhe tengut urang gatin tengut urang kaya tengut nyo seandainya urang gatin nyan hana go petengut le Allah taala wate genek teh ba urang kaya mu takut ipugo takut jaga hana habis pelum kaku nyo mu tu urang kaya nyan sang manyet yang kena imenyan dro genyan urang kayanya tengah gemlumpo ke dog tengah hime tungku gok nyang gemlumpo ju manyet tok konan tungku leuh nyan tungku icok gok nyan ipeliang lahat leuh piliang lahat iplah talo iplah talo leuh nyan icok abe ia tu tungku cukup paling turun gidam ia tu la mide kepa gu gidang lo bak watenyan truk para malaikat leboh langkah urang malim gua gadoh tungku nyan truk malaikat maka dalam sabuh riwayat apabila getanyo tak intat urang kenan ujrat malaikat nan tepat geduk bak gaki yang paling terakhir urang telat yang kahinan geduk malaikat geduk malaikat gepreh kaku dinyan gejat tungku kabeh tungku nyan geduk dina trop inan bak watenyan getanyo marabbuka so Tuhan gata bang gede haju tungkat le makeup hanjut ke jawab tengku ipa kulit timpan ruam tam itu lepas ke le malaikat kok jai kulit timpan panen timpan ipa tu gota gene polom pam kai pa de kana wata gene polom kai pa de kala wata gene polom kai pa de kati rupanya mandum ipa tam tum bak watanya tengku pam jaga hai contoh menau lagi istilah kita nyo hai mak bunuh itu nangon di tiro bunuh nangon di tiro bunuh kan watai ni tuh dengan tu baik kacak dengan walau hana truk kan ya kan mutungan ubelung tiro ni baik kacak tu kan nayon walau hana truk bunuh dah bagus yang menan urang lanjrat yang bunuh tekepak ke bak watai tekepak ditupu itibit narik secret ya Allah dum secret timpan tertulung-lung gepoh le malaikat apalagi ya Allah long me ko uronyo ikupi long me long blo bola lampu saboh ubale long me long blo talo listrik kono ubale long bayu peng minyak le gure getop lampu ino gujo ke gure yang kesemubut gubuh minyak Honda dia kemubut anak getanyo kalau seandainya lagi ya Allah sang cukup jai yang tulung-lung bak waten yang terkepak ke langsung ke mbak Allah ya Allah
ubena harta lun ya Allah yang nak diblang ya Allah, long infak ya Allah, bak jalan drone ya Allah. Ya Allah, ubena kedai lun yang aso hasil daripada lagutnya long juk bak jalan drone ya Allah, bak watenyan hai mak yang metua nyamban tidro urang gasin, bak watenyan walau saboh timpan neme kena bak malamnya, insya-Allah drone akan tertulung sehingga dari pukulan para malaikat. Maka bunuh drone mak yang mutua na ne kanduri walau nu blobru saboh sa, walau hana nu blobru saboh sa le are hana peng nu blo dua are, hana dua are nu blo saboh mo, hana peng saboh mo nejak ba urung Mekah nabi mebru 2000 12,000 tertengah are dia awak mekat hati omboh 12 hari 12,000 kak nublo boh mano nublo mano truk mano tinggi nublo nan tepu mano tinggi nak tepu mano tinggi mano tinggi mano potong mano potongnya wate tajak ba pasai wate ni khul teu hai pak padu yu mano nyan 50,000 bu wate tai icok lewat mekat hari nan menoi mano nya hai plung tinggi ki mana kampung padu yu mana nya tertuh 50,000 nyan watai lu tunggu awak mekat mana kolor-kolor hoi balik hedat nyan walau yang mana potong walau yang mana tinggi nyan sehingga drone akan gepus selamat drone akan dijaga drone oleh putra-putra yang kata kandori maulud dan putra-putra yang tame kuno buno bak khauri mulut dan watet na tajopeng na segala macam nyo akan tertulung ni singa. Mak yang penting mak drone berikhlas bek tingkat-tingkat be. Bente nak war rumah panena teh abi taboh rantang kalau muno lam rumah githom ideh la rumah nya hana ilung kalau pertama rumah habi muno hana sapu la rumah habi putar tikonya lagi biasa dekat nyampe li pegah-pegah yang hana merumpuk kakaknya alhamdulillah mentang tam laki ba Allah tinggal ton uku beraya lam takori mulut yang merumpuk peng bunuh 30 juta tam laki ton uku merumpuk lam 20 juta ya kampung belah de merumpuk dino tam laki bunda-bunda di sini yang kauri mulut bunuh nyo tam laki ba Allah bulolam rezeki tengok bulolam manuk gemeh yang bunuh gemeh sabo tengok bergemeh limang boh nyan yang mak nyan bersedekah supaya getanyo akan dirindu oleh syurga. Yang keempat puasa di bulan Ramadan nyan watetuk bulan Ramadan nyo puasa be itanyo ya ina puasa hanatim tapi rok kapal limang yang mekat kuih luar biasa dia tak dalam bulan puasa tak inan risol kai ku risol inan ikamu agama te ablo wate support tunggu ikawut le risol bakwan kawut dumpu kawut tanya yang penting puasa bila kita kata tem puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun bak bengah uraraya pakai baju putih yang agam pakai suruban yang jaklam Honda yang jaklam motor yang jaklam tapak lam jangan kursi roda yang jakmu ya mita tiket titel takwa bak bunga hururaya dia mandum tubit lagi dia pakon nyamban takwa kepada urang-urang yang tim puasa luar biasa mak yang tua abi yang berbahagia maka saboh hadis nabinya nan ni jaga begot kan abi Mahmudi yang pegah so si yang pegah nabi getanyo so nabi getanyo Nabi Muhammad pada boh nan Nabi yang katruk bakro ni kena mak 25 boh yang taturi nyokon nan Nabi Muhammad nan Nabi Muhammad tho yang kadupu di sini yang habah juga nak puak yang penting baik dua mentang nan Nabi Muhammad tho nan hai nan Nabi Muhammad sit yang pertama nan Nabi Muhammad tho naile Muhammad yang kedua Pu Armet yang kedua Ahmad
Ahmad. Yang kedua Taha Putalib. Tinggal dah kapal talib ka. Yang ketiga Taha. Yang keempat Yasin. Wate bunuh Islawut bunuh. Putra Lawut ikut. Terawak Badar. Dengar betul tahang Yasin Nabi Muhammad. Jadi ke mandum. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yani Taha Rasulnya Yasin Habinya Allah. Yani Taha. Ya kan? Nyokan. Cikun le. Tiga tu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulnya Allah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Nyokan? Maka Taha ngan Yasin nama Nabi Muhammad. Muhammad ngan Ahmad juga nan Nabi Muhammad. Ni kalian. Maka nan Nabi nyo sobo. Ibu Kartini ibu. Sobo nan Nabi. Sobo nan Nabi nyo. Nan Nabi nyo yang boh yaitu adalah arwah-arwah para nabi kagak simpan. Bakwate Aminah mengandung si kurung bulan. Bakwatenya tren ibu bidan langsung dari syurga. Toto bidalan syurga. Nasabah lagi bidan inonan ke? Hana toto nan bidalan syurga. Asia, Maryam, Siti Hawa, Siti Sa. Pedro ibu bidan. Yang terlihat ni dron sonan ibu bidan dron Maryam. Sonan. Nan ibu bidan long tungku kan Jaigen. Awak Jakartun. Tengok le. Sonan mak Nabi. Aminah. Nan ayah Nabi. Abdullah. Nang cewek ayah Nabi. Nang cewek. Anak darah nang cewek Aminah. Hana. Kalau lagi Aminah kampungnya, habis kulah bekah je. Kulah habis bekah buji je. Nanti malam yang dengar begat mak, yang nana ni. Watetro anu agam rumah ngohonda wariolnya, beti beli ni mata ni. Yang kopi ilmu betul kero ni mak. Bet sampai onohan lintu tapi kenang tunak 20 put jum payah pelung dia lintu. Tapi lintu dia alhamdulillah dengar begat. Segolam ne perkahwinan ne dengar begat kena. Nyan tanyo lako-lako. Tanyo mak bila ne minta jodoh ke anak drone ke calon ayah si buah hati drone tidak patnya. Tidak pat mesti tak bohnan. Nyan baik watai mugrib ni uja. Baik watai pos limang ni uja. Arab mugrib ni uja. Iwa nak drone bang, ma. Abang caeng long mak kan rencana singgah kejak kena. Good. Popoh rencana ija. Hai rencana pegah poh baik poh perut Arab mugrib ija. Ibadah tungku bang caeng tungku ngah Honda Wariol. Leh tu poh wallahu alam. Ipudip Honda Wario. Okey pak kecil gawat tu Honda yang tu. Katruk kenan. Bawa tetruk kenan tunggu. Nyan. Itanyo mak tamang ju. Tamang dalam. Truk kenau dalam.
Itanyo lako cok di kamu salah ti krek ju. Nyan ti kamu salah ni leung ju ke rap ni leung. Ben aku bah tiroi bahayanya. Nah ni cok di kamu salah ni leung laju tanyo lako cok ke darah baru ti krek, cok ke mai ti krek, ke calon lintu belagak dak ke nubuh minyak prat buang. Leung dak ke. Nyan ni tanyo ya tuan calon watedu kan kaya daim nasa Allahu akbar Allahu akbar. Nyan ayat tuan bertegah bercuat bedah ju ya tuan tilak ijbaje ya tu semayang nyan calon melinte mina kamu no ji pun ka kemah ke kone plung irini dari dah kiban caranya idolah kai pre idolah pinik ja baru mohonyo ya ketung semayang aju lo ketung semayang ke idolah ke lia buka duk lam tu semayang kai ja je bak kulah itu semayang wat tetruk le tu semayang ibunda ide ino kana nyani drone ya ina yang ken nyala koro ni be nanging watuhi be ro nak kek dua ni dah ikut nyan tunjuk ju bedah daimum yang kinan teh le be Honda Warrior ji Honda Warrior la tagop inan teh le nyan untuk calon pemimpin supaya lam rumah nyan tinggal dikala kata majara ulum alim tanya bunda dan mak senang baik tarik tengku Allahu akbar ima ilikun Allahu akbar irini Allahu akbar dengar lu pegah nyo urino wate ne tekubi baje tungku bak baje kutang ni pakai dengar pegot bu ilme nyo putra dan tepu nyo selkom cara pakai selkom baik meno pakai lagi pakai jilbab nyo keng aurat itu nyo biasa pakai mana kiban sit tok bacut urung tuha wai gu pakai ijah lu meno gu pakai ijah le dalam meno le gu pakai ijah tutup kengnya tu lako baik ni kala mentong Poromoh mun kontrol dah semua yang di 20 pun je. Terima musabah tan. Itungku go cung balik. Ni bukan kena. Deu kena. Deu pujak kena. Pak. Mana? Mana apa dia lagi yo? Nyo contoh. Ka lagi yo. Ka. Nyo kaluh lagi yo kan? Kaluh. Nyo cara tekubi. Nyo nak pakai baju panjang bercuat. Nyo BJS baju tekubi mana? Allahu akbar. Boleh ketik nyambe dia. Dengar apa kau? Baik mana tekubi urinang. Nah, baik mana dengar kena? Baik mana tekubi urinang? Allahu akbar. Dia ketik dia. Malaikat apa lo? Kibangsit sebenarnya yang baik urinang wate tekubi dengar le. Ampun. Allah akbar. Urinang. Uragam nu anam bele. Urang agam wate tekubi jaro meno jaro. Di atas pusat bacut. Yang meno? Jaro. Urinang peduk mentang. Allahu akbar. Yang peduk mentang ji. Baik nak ruam. Baik wate tekubi jaro ino. Nyo lagi urung menang proyek. Allahu akbar. Arak lih beton. Tarik juk peng. Baik menang. Kamu ho kan? Urinang pakai jaro, pakai baju dalam, panjang bacut supaya baik dia boleh gede ya. Kan? Tekubi Allahu akbar. Uragam juk menang. Empat. Yang kenyan tanyo haimak kalih nyan tak perno nyan ke melintai tu nyom melintai yang soleh. Hidayumum wa akbar. Tenang tu bertih mak. Tapi ben apa khabar nak betul semayang. Santai betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
dalam rumahnya tu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Beh bar tungku imam baru hurut dia. Beh itanya payah preh tungku imam. Barang tungku imam. Nanti hurut bar tungku imam ke debat tika. Contoh mana dengar betul? Allahu akbar. Baru dia ikut. Beh golong beh tungku imam awai dia. Ku imam barang. Oh sami Allahu liman hamidah. Baik dia jaro-jaro mana? Baik dia sami Allahu liman hamidah. Yang baik mana? Di mana? Sami Allahu liman hamidah. Jaro biasa macam. Allah ya water hut batika gi purut gaki nyole baik tiga. Nyo rapur tiga nyo marmar bari ipije tu ku dia ku derhot. Kebiasaan semayang tu anak umi letak bibinyo hotel semayang menoh ni kalen nyo ku praktek ju letak banyo. Maka tungku penuh kalen hotel semayang anak umi. Nyo tu ku luar biasa menoh wah ini mah. Ya nak kayo yo. Ni tu anak umi beti mana? Ya nak tibansit menoh cara semayang. Allah ya sebelah le belah no. Baik tiga nyo marmar ku kabeh huku depan tu. Keset tu likut ke dia. Habis hancur gok muka dia. Wah kebam. Nyan tanya yang je ke imam. Bak wate tanya du iktiraf. Tahyud kedua. Nyan baik panjang bar. Takut hancur gok. Contoh. Baca du iktiraf. Allahu akbar. Imam umum daripada. Allah du. Yang baca macam Allahu akbar. Nyan tadu tahyud kedua. Menyuruh tapi panjang tungku imam bayang Allah imam mung kocak kacir budak-budak dikala kepala duk ko kepala mentabah nyan tungku rela maka imam tungku betul-betul ya bek gatsu maka gecarakan yang gatsu le ya tapi yang gatsu benar ilmu bertatoh tiban yang batu tiban yang makruh nyambung kan gatsu mantang mesti cempala je gatsu mana alhamdulillah bergak-gak tu supaya nak ramai urung jak. Tapi back trip kau kembali kepada sah. Lehnya hai mak yang mutua. Kalau ibaca le calon melintas tu tanuk penikah. Kabeh madu assalamualaikum. Lehnya ibalik ke mana hai mutungku sangen. Lagi tungku aku seni teo pai. Kini kala le. Nyah nargo tu adab 20 menyampi mulai hai menyampi hanam dale. Ini kalau lepai, hai mak, mutur tak long mutur, nyok kau pemero aku, nyok kulung semayang nabi. Karena jauh, mutur tungku di sini, mutur dua macam nabi. Hai jut di, idai mum jut, isama dia jut, iprete ion pijut, iprete Honda pijut, isama dia imudo, ceramah pijut. Yang mutur tungku yang topi putihnya. Mesti ala kene dro ne dua timanyam nabi. Han hangbi. Pakan hangbi. Nyampai hantanya yang baru hai mak. Ni jo aju, be mamai tamu. Mu saboh boh mamplam juga. Kesyarat mentah. Hai tungku nyo saboh boh mampam pai ni payah aku belau pantu triang. Takut untuk malam mucung cawe tangan ni dalam. Tanya uragam. Blomu bulu ju hanam daleh. Sepuluh manyam hanam daleh han. Pakan kedor thiid. Lu tam nikah lekeh tak pangkai tu. Uya tu, Mesti contoh mana? Tanya perle tanya impikan tungku tanya buka kedai. Orangnya ikhlas baru bang. Kalau anda nikahi aku, anda harus naik aku 18 manyam. 18 kali 4 juta berapa? Wow. Ya, tinggal lu tam nikah, kalau ke adik, si adik mesti 10 mayam, tinggal 8 mayam, ikhlas baru bang, nu pulang beh, wajib pulang baik laki-laki. Jok pulang tinggal pajan wate kakaya, jok pulang. Nyohanai jok pulang hari baru laki, tarik pada ku baje. Beda tarik ti, tayang kelako mati lako hanai lako le. Tapi bek mata, nyong mata, tamang lako dalam penjara tengok.
Baik ilako singo wate kajut dro kelako tanyo singo. Contoh nu pegah. Lu tak nikah tungku. Nya lagi nya dua manyam jo laju tungku. Senang tak dati nyamban. Nyo apabila nyo tatume model lako-lako. Rok jinilia tungku Fatihah tanju ti. Ho tanek jak. Payah terlepek ule tanyo ayah tuan. Wate sama dia meninggal mak meninggal. Lalu kupi keroi. Hidup dia hana. Ila baru bang, nadu mama meninggal. Doalah dikit. Hai, anak tu dia, si Bram. Aku brom mendum dia. Hai dia, baik menan dia. Bujro, minta tanyo darah baru. Lako yang pertama yang gupegah le Rasulullah, minta lako ngan kaya. Oh na tingkatan kaya. Kaya bakdro ke Haidara baru. Masuk orangnya. Ikul lakon kero ke bang nu adik hawa burger ikul lelako pitang bok kada boju kon burger ti nyona bru saboh mok nyan oh tapak jo singo nyan kajut ke kaya oh nan ke kaya nyan ko pegang yang pertama mita rabaru mita linto dan mita rabaru berkaya rabaru berkaya bacut dan linto berkaya bacut oh na tingkatan kaya oh na tingkatan kaya rabaru oh kaya bakdo dikajut. Yang kedua, mita darah baru dan mita lintonyo bertari. Rabaru bertari, linto ni bertari. Oh nume oh gelanggang kedai empatnya, be aduh ni kek-kek ati lako gop. Menanti tanyo lako, segolom tamu kawin uronyo, mita perumoh babeh ni turpe le, bertari tak tak. Be aduh ni me honda, aduh ni kek-kek ati perumoh gop. Perumoh likut Allah ya bang hai ke likut empat aduh ninging ada raga lain puraganyo hana gale maka tanyo lako-lako wateme honda jona perumoh likut bersayang ko perumoh bacuat be aduh nging atau perumoh gop tak ule umah tak lagak badan lagi biola perumoh roy pak kapalo perumoh ke lagi karing likut brokon ju mita ju bupah ju atrupe nyan maka long pegah bak tanyo agam mita baru bertari bacut oh na tari oh tari bak dro tu menanti tanyo urinang mita lintu bertari oh tari bak dro tu walau tame kedeh bak remoh nek tinggal hantu ta puo kajut mbah nyo bet tinggal lako tanyo tanya ukude lintu tinggal ide tanyo ko tro remoh ikolima ayah ho atinggal ide ka palo pak cok ayah le yang kele mita darah baru tanya uragam benar agama benar becut bak urinang yang bek nak mita jelung pesan bak urang hai anak muda uronyo bek ni mita darah baru yang na batik tau nak galak ke darah baru batik tau yang topi putih tengkui putih nak galak darah baru batik tau perti Barbie dia galak ke baby kan tak droi. Hai mutu rabaru bat TikTok ya hana pakai jelebab. Galak tu, bek galak rabaru bat TikTok yan. Pekon. Uronyo katakan jih poh 12 malam. Tinggal wate hana tanyo jih pegat mainan. Tanyo ibu du boso tu jaga rabaje lako rabajenyo nyambat luar biasa bek mita tapi mita anak-anak daya jak bak tungku Agus na calon tabohinan gekeleng ku kagu padu boh perle eno saboh motor tronton rabaru ino angku Agus nimita kulung saboh kan yang kunu lagi boiti bulat lagi kunu je lagi boiti angku Agus he gitu bilang wate semayang pa kunu bulat lagi boiti ana rupanya kunu uku mendu model raya kunu niku hana merumpo duduk pegah bak sagamnya haidi hana rabaru model boiti yang na boh manok na boiti hana bahana payah tetap mita truk kunan ji kedai tak mita mentang lagi long pegah bunuh benar agama kajut tinggal tak ubah anak tu tinggal nyan kaitu porno alih batasa jimha khadadayarado yang kajut tu pertama ni kajut ini rukun ikfa hukum ikfa idhar idagam aguna idagam bilaguna nyan iklab ipurno bakne kajut ni pakon nyan istri yang soleha tanya tungku wate saah tajak tak sembahyang maghrib wate saah tajak sembahyang uroraya nyan kana perumoh tu igosok baje tanyo
lenyan icok ijakrung ipoduk ketanyo icok muknah icok segala macam tungkunya kan ipoduk ketanyo senang luar biasa. Maka tanyo uragam bek tapoh-poh perumoh tu bek poh-poh perumoh sayanglah kepada mereka, sayanglah kepada mereka. Pajan baru merasa drone akan menyesal dikala perumohnya ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyan adalah titipan daripada Allah. Perumoh yang kagejuk Pak Drone titipan daripada Allah. Maka tengah akan bertanya oleh Allah, wahai lako perumoh yang kaku titip Pak kata nata puturilung ataupun hana roh hana ya Allah. Maka bersayang ke perumoh tungku. Perumoh tanyo baje tanyo irah igosok lom. Anak yang takkan ikandong ke yang anak tanyo ikandong itu memang gosok lom. Ni urinang tungku walau pep put lu juju. Cina kala urinang. Alai lako berapa le lako no hanai puolang ko baje telah juju ji. Omui lako nyo kuah tanggung juju. Alai lako watai kabe mandu bang ni bedah nak pajubu. Unoi pep 20 puju. Tapi bu ju ben apa bu nyan maka tanyo lako bersayang ke perumoh. Pajan baru merasa sedih tu. Pajan baru merasa sedih ti abu. Dikala perumoh tanyo kahanali be ilean tadi pegah kani wa ba Allah ikun ba tanyo tungku singa kalung longwo si ak di Medan puput cecik melinggai pada uro rencana leuro good tinggal di tanyo lako anu iku bah tanyo sabo ainam praktek telefon ka uro pun tapuka kanan ka piring tinggal nai dalam pengtang ka tajak tak mutang tabu taboh kak Fatimah cok buka mutang 5 ribu ni talop lamari baje tam ngotho lehbut celok hidup paih tungku jak Jumaat ngam baje nyan watai kala le urung kala gitu bi lama bahasa baje ka palo inan ya Allah inan baru sadar rupanya na perumoh penting tak icok long daripada neraka imelung pak jalan syurga Allah pakan ke ku selingkuh Pakan ke ku selingkuh tapi ku pengut perumoh ku tapi watai perumoh long itamang lam kamai hidroi ikai lalong aku cope ku tambah ide hari je watai ku tamang lam kamai watai tanyang lam perumoh bang tidur bang sakit nentuk bang tengah dona kerja bang hai urus sangka tapi watai tanyang le isteri selingkuh tayo udah tidur bang, anak dengar abang. Ngan kau dengar suara anda, adik abang kakak dah dengar. Alah gila pak hai. Pajan yang kenyan wateka melinggai, inan baru tada hanayum de takli. Watena tak sia-siakan berokon. Maka lung pesan bak drone, wahai urinsi agam, wahai adun-adulun yang baru mengkawin, nyo jaga sayanglah ke isteri. Walau bak isteri tanyo tengkuah urinang nyo gepegah lam kitab hana giu sampuh bro urinang nyo hana giu tagun bu urinang nyo hana giu bidi anak mit urinang nyo hana giu tagun bu dan hana giu rahpingan tapi ingat tanyo urinang nyo bertakzim kepada lako ya kan bertakzim kepada lah walau drone hana yu sampuh bro tapi drone bertakzim ke lako bila lako yu rum bro enrun dengar le go pegah le gure-gure tanya urinang hana wajib temampu tanya urinang hana wajib tagun tanya urinang hana wajib bidi anu tanya urinang hana wajib tagun tapi tanya urinang bertakzim kepada la bila la ko yu tampu bro tanya harus tatam bila tanya tungku yu tagun bu harus tasam bila yu but bila getik la ko harus tabut supaya getanyo nak tak supaya getanyo hai mak yang tua nak jed ke ratu budiadari na perkara yang pertama taat kepada lako ona tingkatan taat long pegah di dalam kitab Jawakit Jawahir tingkatan taat apabila lako don itu bi idum angka siblah ikeli lako dek sari puap dia de tempuap hana tadi hana taat ke lako nyana lako dum idum dari pim hetim pung pegah taat
Hai tungku man man lako-lako model lagi yang kadang fitnah. Tapi entuk lako ben nak cocok cantik nak wa rumah hidro ni. Kuta ku pergi tungku lakan nak kubah hidung nak por ini untuk dia. Hai, ku pergi tungku berkelam pergi kau kadang dia. Pung nampak bini rot. Hidung kati belah. Tapi bek menanti tanya lako-lako. Bek truk bak hidung dari penguap. Nyan nan tingkatan taat go pegah. Yang kedua, tanya urinang bertajaga aib hai. Bedo kami ingin tanya urinang bertajaga aib suami. Ada keluhan lako bek pegah. Karena semenjak engkau taturi lako dan semenjak engkau suami taturi perumoh 8 ton nemuturi ngaji mesti kre aib hanan tepat bakji dikala nemat jaro urung malim si uro 8 ton yang kan kawin yang si uronyan bek gara si uro tak tume ayub ji nati be lagi 8 ton walau kata tume ayub baji tetap istriku. Wow sayangku iji ko perumoh pegak tiga ke watai wa perumoh kan mesti lako perumoh dengan himagunya wahai istriku engkau agus naik ro lagi mesti perumoh ro tengah jagung kuah dijak likut homer berbiku nah ke nah mana kem nah menang tanya lako banyak perumoh tanya kok tenang nyan menanti perumoh tanya sebab meno ji belai baca tek nak pas pada 12 5 minit tek nabi batai matang je ka 5 minit tek matang nabi Rasulullah tungku Rasulullah ngan perumoh go tungku luar biasa tungku harmonisnya. Yang pertama Rasulullah pernah mandi bareng dengan istrinya. Rasulullah pernah mandi bareng dengan istrinya. Gecoi sabah peluk sampai babi tinggal ke kele Rasulullah. Istriku sisihkan sedikit buatku ya Rasul. Nyambar ku baik. Kau tanya mana? Babi tinggal ku ji haju. Nyang baik aku bah tanya perumoh. Baik aku bah lako bacut. Bi tinggal bawah manuk dan cupai batai kele perumoh aku bah ke perumoh bacut. Nya baik dah cuak. Manu tam kele mandu lah babah tu. Ya, Rasulullah yang pertama pernah mandi bareng kah? Nyana pubuk lako-lako. Yang kedua, Rasulullah pernah lari bersama istrinya. Kenapa? Nyono pegat. Rasulullah dikala perumoh go nyan katumbun, go pegat olahraga. Dikala lako-lako. Betul perumoh drone tai pajuh martabak watai malam. Rasulullah go pakak peluang, tapi pun petaloro ni. Rasulullah go petaloro ni. Bak watenya go pakak peluang, perumoh go nya Rasulullah katumbun ke, nya go pakak olahraga. Tapi go petaloro bek nak pemenang drone ni nyai templung le tengok. Nyambak watenya gitu bi perumoh beraya ke badan. Baje halat le. Go pelung tu ayo 1 2 3 pelung tu Rasulullah bersama istrinya pelung pelung go petalura go pok jala Rasulullah tinggal go pegat lam supaya ke pu ne ubut badan perumoh go nyampan go pegat itanya hana batai kele perumoh abang jowing yuk kai kele urulak yang putra cici tat itu pu tamat jara perumoh go godos apalagi tajak bak kanduri pegangan tangan deklis dengan abang Ferdi tapi bila kodro bila kogop nyanjak je mano nyan ubena dausa luntur karena pegangan tangan suami nyan watai benga watai tak bedah benga lakaidin tanya perumoh bak lako kesalahan kita tanya kadang-kala berkelam nak geti aki wati tak geti aki lakai maah bak lako bang ne pemaah dosa salung bang bunuh si plo boh pek baru pula padi haik le bang putra ka haik le pokoknya haik le pula le padian nyala kemah bawa itu nyo la kemah nyo apabila istri la kemah umat luar biasa pala kan yang kedua Rasulullah pernah lari kah yang ketiga Rasulullah pernah gebantu perumoh ke lako perumoh dengan itu merah kepada lako adikku sayang adik rah abang lat gerah le perumoh abang lat le piring pam di bekas tabo pam le gerak abak jaro lako tu bai tu kan baik kemudian nyo contoh anak umit anak umit nyo anak umit gecok lemai tengok kan kenang tengok muplok tengok nyampe ilan anak umit ya anak umit tengok lemung mak ci gecok ilako go peduk te lemung lagi gipang te bab lempang terus kaki lako nyan lenci klik tambah pun inci tu tambah 5 inci klik klik makanya yang ketiga nyo tanya lako benar tak bantu buk perumoh
Nyan perumah kok nyan, perumah Rasulullah pernah ke cumecop, tapi ke bantu cumecop. Menanti perumah tanya ya cumecop, tak bantu cumecop. Yang daerah pidin, tak bantu cumecop. Nyan insya-Allah dalam rumah tangganya harmonis. Makanya singkat cerita long pegah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah. Nama neknya siapa? Nama pak wanya siapa? Nabi di mana dia lahir? Di Makkah. Wafat di Madinah. Habis cerita Nabi kamati. Maka sungguh mulialah. Maka bakwatenyan Nabi Muhammad kalahi, bakwate kalahi nabidan yang proses yang pertama Siti. Kedua Siti Sarah, Siti Hawa. Kapalo kah najid bunuh bandar pegah. Pokoknya jud ni kan. Butingat ni bidan. Baik bidan ni no tingat ni. Bak wate ka proses lahi Nabi Muhammad wate taah lahi kuno dunia. Nabi Muhammad lahi dalam keadaan terceruk. Pakan Nabi Muhammad malai. Pakan malai Nabi Muhammad wate tabut benar pakai ijah. Bedah Abdul Muttalib wate gena but gedek mebak Kaabah Baitullah han tebut pakon payah pakai ijah ini. Nabi Muhammad wate lahir tiga, wate lahir dia tepeng tu mak bidah. Maka bak watenya gecok le Abdul Muttalib, le gecok gume kedeh bak Kaabah Baitullah, wate truk bak Kaabah Baitullah, maka bak watenya gumus laut. Yan, salla alaikallah hoya adnanin ya Mustafa ya Safatar Rahmani alhamdulillahi ladzi a'tani hadal gulamat tayyibal ardani. Yan Abdul Muttalib gecok lom tunggu getakat-takat lom sampai habis lenyan gopuh gejuk pak bunda Aminah bawa tetro pak bunda Aminah gekeun pak bunda Aminah so tabuhnannya hai ayah bukan kan cahaya cukup lagak-lagak arwah Nabi tunggu. Yang pertama batu turun Nabi Adam go pegah hai Aminah bek ya li kata anak yang kata kandung yang kenyan tabuhnan Muhammad nya tolong tungku bak watenya long Ibrahim nyan tabuhnan anak kata tungku nyan pang ulai alam pang ulai jin tengah watalah he anak kata jud ke pengatur segala rasul-rasul yang kenyan penutup segala nabi nan kenyan Muhammad. Maka ayah pak watenya ayah giyubuh nan ke arwah Nabi nan Muhammad. Man bak watenya toboh ayah muno menteng jut long boh ayah kana anak lun be jut lun boh menteng cucu lun tonan membadro ni bak long kana Ahmad. Maka bak watenya gubuhlah Muhammad nan Muhammadnyo tergelar di kalangan umat Nabi Muhammad nan Ahmadnyo tergelar di kalangan para malaikat Allah. Maka watebuh nan anak mak begagot be nubuh nan anak kukutruku abuh nan watai kemudoa le tengku agus mati tengku agus wajalillahumma sawaba misla sawabi zalika ma'amati di birrika wajudika wa isanika jariyan bil kabuli wal imtinani wal khairati sani ila ruhi tungku kukutruku mati urus tabuh amin begagat nan buhane nyo tabuh nan anak nyan Allah doa. Maka bek susah nan anak tanya tengok watai ikut ujian tengok nanji brento sebroto ben skoco nanu itulah watai ujian ka halot nomornya sonan sebroto ben skoco nan halot nan tabuh Muhammad god. Maka tanya adik-adik long bek kengkun ka adik-adik yang nalih nanji Ismail truk barot ala hai mai ya yang bek kengkun bek kengkun lagi nyan mak singkat cerita long pegah karena jum kapah poh 12 lulake 5 minit tu saya lebih. Maka Nabi Muhammad kalih nyan gebuh Muhammad dan Ahmad nan Muhammadnyo tergelar di kalangan umat Nabi Muhammad nan Ahmad tergelar di kalangan para malaikat. Maka hana trip kemudian Nabi Muhammad tungku pernah berdagang umur 20 paduk Nabi Muhammad berkahwin umur 25 wafat Nabi umur 60 tahun. Bak wate Nabi kena sakit-sakit bak watenyan Nabi Muhammad pernah gepegah wahai sahabat-sahabat pun
bak wate subuh bak watenyan kaku bak masjid bak watenyan tiba-tiba tingkat cerita haimak yang tua gekun bak para majlis mandum bak watenyan wahai sahabat long uronyo yang kalau ku pernah long menghudip dengan gata putra yang kalau long pegah bak gata mandum Allah yang kalau gu puturi bak lon nyo yang pume agama lelong uronyo puna betul long me agama betul sahabat bak watenyan Nabi Muhammad kapucat bak watenyan tingkat cerita malamnya uronyo subuhnya long lolakai maah bak gata mandum wahai sahabat pun bila nagata uronyo long pernah long pimpin gata apabila long uronyo kan dok tumbalah silahkan long rela siap lego gekun di Rasulullah musiro hana yang suud tiba-tiba bak watenyan bedahlah akasah tunjuk jaro ya Rasul lego long dengar perkataan drone ya Rasulullah tapi musiro sahabat bak watenyan hana so yang tunjuk jaro ya Rasul pernah bak watenyan ya Rasulullah bak masa perang Badar jamun ya Rasulullah drone yang puplung kan unta drone ya Rasulullah ratku unta long rat dikut bak watenyan long perle long pingin long ne kalan pusat drone ya Rasulullah tiba-tiba ruh nu tarik pedeng bak watenyan benang ruh darah bak watenyan pu haikah akasah ngenyan gata tanuk tumbalah long nyo ya Rasulullah gekul ya Rasulullah dengan wajah yang pucat para sahabat sudah menangis semuanya wahai Bilal bak romoh Fatimah siat lakai pedeng siat yang pernah kenang akasah bak masa perang Badar jamun bedahlah akasah tungku kedih bak rumah Bunda Fatimah Assalamualaikum wahai Fatimah tacok pedeng siat so yang pernah kena poh Rasulullah sidro sahabat Nabi yang namanya akasah kaku akasah le Fatimah bak watanyan mubrok-brok imata gecok pedengnya gejuk bak akasah langsung pedengnya gepuplung kedih bak Rasulullah kapucat di atas mimbar ya Rasul punyo pedengnya ya Rasulullah nyo wahai akasah langsung gecok pedeng le Rasulullah gepegah bak akasah punyo pedengnya yang kenang gata bak masang Badar jamun nyo ya Rasulullah tapi kemenan cara ya Rasulullah bak watenyan lon kenang ya Rasulullah tepri bajelun uronyo ya Rasulullah nusut bajedron ya Rasulullah bak watenyan para sahabat kabeh ru imata mandum wahai akasah engkau tega membunuh Rasulullah tengah sakit pakan tega kapoh Rasulullah wahai sahabat dong tenang Allah akan menyaksikan gecok pedeng tungku li akasah guna hayak pedeng tanah geplah bajai Rasulullah deh pusat Rasulullah cukup wangi be tubuh Rasulullah bak watenyan tu cukup wangi dadat para sahabat tu di kalan mandu takut bak watenyan ini cok pedeng bedah tu yang pertama Abu Bakar wahai akasah kalau seandainya engkau membunuh tubuhnya Rasulullah tapoh tubuh lun lagi tapoh tubuh Rasulullah gekul Rasulullah bedah ya du Abu Bakar Allah Ta'ala akan disaksikan memang engkau menolong agama Allah engkau bersamaku dalam syurganya Allah bedah tungku ya du Abu Bakar bedah singkat Ali yang bedah kabeh sangkat cerita lagi yang jawaban sampai bedah Hasan dan Husin cucu jina Nabi wahai akasah jangan engkau bunuh Rasulullah kalau engkau membunuh Rasulullah bunuhlah ini cucunya Rasulullah jangan engkau bunuh sama sid lagi tapoh Rasulullah Hasan duduk Hasan dan Husain duduk ada Allah yang menyaksikan bak watenyan getarik pedeng tungku genyan gebah pedeng li akaca rap gebah pedeng gejom pusat Rasulullah ya Rasul tidak tega ya Rasulullah aku membunuh dirimu aku ini engkau nabiku ya Rasulullah dengan berkatmu ya Rasulullah aku mengenal Allah maka masa aku tega membunuhmu pernah engkau katakan ya Rasulullah barang siapa somanteng yang tu mecum pusat Rasulullah harum daripada api neraka bawa dengan gepegah li Rasulullah wahai sahabat lon so perle gata tani kalian yang fonta meng syurga nyoh gelah
Akasyah mandum tungku plung tungku ya akasyah tawatenya cum akasyah nyamban singkat cerita mak yang tua senang manteng ati tu manteng getanyo galak tu watetu uro lahir nabi ru'i mata tu watetu 12 Rabiul Awal watetu tak dengar watesas bersawut kepada Rasulullah nyan singa akan getanyo akan giak cok le Nabi getanyo dan singa getanyo akan geakui oleh Nabi getanyo bak wate singa tanyo isamping Rasulullah bek sampai getanyo singa han gekalan Rasulullah bek ilean gekalan mengetegur Tuhan maka ta melakai sama-sama dengan berkat getanyo ta khaurimo lut kuno nyo sinyo bergeakui sebagai umat Nabi Muhammad urung mebu mulut urung pegleh panggung urung pegat tenda urung peh alat tingah bermusapat mandum ngon urung sadikin dan urung salihin pak sempat urinyan wayakunu fi jannatin naim dalam syurganya Allah Jannatun Naim. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Lagi taduk malamnya musapat singa mandum termasuk lun dan gure-gure bermusapat dalam syurganya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mak yang mertua, nyo apabila habalung bak malamnya, na apabila melenceng nyo yang hana-hana peleh nak payah cok. Tabat na gurero na mati-mati pak nyo. Na badan kuagu yang betul-betul ni cok menteng. Bo, nyo lu lakai maah berehat. Apabila malamnya long hanatrok long purhut selera drone para drone galak ni lagu galak ni lucu bak long hana lagu bak long hana lucu long lolakai maah berehat mandum bak urung drone bukan apa maah tiga tuk bukan apa maah tiga tuk bukan apa maah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.